target tumpang asing klub dan tumpang kalau soal icet ini tuhan pusat pinjarian kami ini tum akar dia untuk biar kau kalau kan soal aku tangan untuk dicuci tangan je dan dulu kenapa songca ko songca kehidupan episode sekarang itu je pinjarian kami episode itu dinheran sudah sampai mereka tak tangka cikin dalam bangun menang dalam kursi alam untuk itu pasti kalau soal aku tak ini itu cikin tangan je lalu masih ini itu kalau soal atau soal ini itu mau dan ditom dan itu sekarang sini kita tentang jadi kampung ini itu mau langsung atau soal itu episode yang aku lagi hari saja kalau mau coba belajar ada atau dengan itu ini itu mau coba episode ini mau central committee loh yang bangku sports secretary akhirnya dia singkaran kalau mencoba para besar dan itu ini itu mau coba episode central committee loh ini loh public secretary akhirnya ini sekarang kalau mencoba para besar dan sebenarnya itu apa kalau hepin kan itu jadi hal itu tentang itu nak sekarang sini nih turun hang sama hang sini nih dosen dan kalau makan kok jadi nali fan akar di kunci alam apa nih lah kalau oke pasti karge MSc MLA lapen MP itu council amayalong assembly amay lapen hak ini parlimen amayalong lang jadi itu hari itu kalau semua pun hak nali himpen karge anyway, so long, touching on efficiency student, so long, anyway, jadi mana maksud position apa tu? Upia posisi kalau dia tu MSc, MLA, lepas MP tu konsila. Melong assembly melong akan hak dia di parlimen melong anda lam ninja dia tidak labang suat dia bangke kacini kabepo lapen mithan self confidence kabepo lapen negatif lapen kacini coklo mithan aning kacini kabepo lasi Idum keraptan kuan ya nekan same idum MP MLA MSc idum invite bomlo sedang man kong tiba bomlo sedame itu makin mang makin leu ni lah pencun ni lah si kopi apa lo kurante itu kan vai MP MLA CM itu mah itu kan vai hal itu ame tan itu mah kaya pan kerja di lepang sok confidence pan ame itu lah ni ni bang lasi itu makin mang punya dia itu memang dan sama sendiri ada kok. Upia posisi kecil kami dia tu. Kalau masalah kami lambat lagi. Dante kajini kawedet atheke kasikru alam kajini ji aphan ni kehan abang kong edet lahelu bang athia tungke sak harung isi kitu nabu kasikru mata tinggi adat di alam tatungke kacimai rumah kata kacimai su lapen gesen alam kacimai tatungke asijik to malisi kacimai dah su udan dagi ni la benglia so tungke lagi keluar alam lagi tatungke kece tunggal tungke cikibe ko tungke nangilo mabangke kokai bahai puji anung pende ba apra ke sibui bukan padu anung penang ke bang ke sup pije tu ke la so hen lo la tangli akai tu ke kece so ke la mu la lo
mipegi nanti dong je nanti trong ke bosan arlo bang ke kahenu bang katilu bang tempe lahelu lapen ko ipu dui la son lo karbia tung ke ilong kacing mai ji man to prong ahut do prong hut cing mai do bang te la tu ma bang ke asik ku ngalan mentumi pada cing mai lo kap ci panang la kan nek tabala lahelu ini tung kan tung ke papir ke lahelu tak bang asuk ke laheli kaja ke pare atau lahelu la se pini ani tung kan tung bi si api orang sungguh lahelu ka cing ne ko asa kolom dari isi yo lan patu meher lan ada di ku kanal lo ye dum kar bio somatum penanda pangakong ye dum te gunong lo kopia potna poteri tu mar judelo amar akhir bangke wa somatum bang larong arlo komatnya ihem komatnya biri lo si bikok dong lo te latung gari pendampo la seperti pendampo akhir nampung joku wanen di langsung si penan andro marlo ini juga gitu mas marlo bangke langsung si penan bilang lasi lahai tu part itu arsikum itu awareness kipi bang kenang sok sendiri orang lasi ko nei sona patang bola itu kabia kai itu kacing mai tot prong pedang te hor itu nanti tharong kate lapen ok dicola ni tharong diti lahai lo kili nanti itu kabia kai itu non ko na papiar na ba kana so son kali dicola ni kan de bosong sih klaim ima halah sih bagi terkanji kimi senang sih tadi kan cimai itu kan bini kali hadapi son cudama pasong di cudama lah sih pare rong di lah lu pini ya ani itu makai dia sih kaya tak papi rupo apa sih nasun rong lah sih itu ring tentu lalu lah sih sona bangke pilih kaya tinggal goyer nangelo lah sih kacimai bangke kaya tak pinang tu lah sih makanta itu makan tunda ikan bom lo ya kan itu ke kacini ne lapen dua foto baik kacini ne kan bom nanta lasi ni ibu ke la angkat amut ke la mana lalu kicir tu bangke apor bang thani ne kita tong oli kita mela tu arsip tu lam serius alam tak cuma baik kacimai asukan jab sipini ani tame bang khai tu kicir ne kan bom boleh itu marling tu bang itu kar itu bang itu dia tong rolling kita lahai khor jangsit itu nanti belum lah selama khor kadang non ini aku tu akan juga itu hak yang itu sih yang itu pasti itu di school along kita ATP tu along cap kali artipat tu along cap along itu ukara tu pola mikir ukara nagal letera 1915 ingkan pen 1971 aningkan school along load chari atau apa thambo musita kupia kosi karbi atau cakrom okara pu karbi atau apa people long ani pura side in the audience ani kalau soalan ini kan pipe kalisa mate ilitum okora kilu ke mesen utong ilitum ekroy tum kurang lama boleh dia lah bahwa ningkan 1950 bulan dia nak ningkan proxy camp le ya ningkan proxy camp dan karya trompan mikir okora pesenang pulo ini tum wrong aso cuma tak por ilong lo LP school gitu cuma ni por ilong lo alang litum ta ba master tum sita ba Rajaria song tum sita MLA MP tum sita CMEM tum sita MLC tum sita baru masara tum sita la soal lama bang juno dak lo kemarli la pod itu opination claim ra itu pan opora punapi pulong le dia kam claim nai kuili tum mata nangi di claim nai aman no itu ngendo claim aman cikrong dunde ka solo sala la solam ni li mata namang la pulo ohomnya tu pilih tu karya tu pan mikir okora u ekipu Allah ini tu aning sodum dia atike ini tu self respect kace cini ne lapen kace pipi kace pi tek self respect kace pi tek apa
self respect buke mithang aman kache chini lapen kache pi lahelo self respect ko bang hala kitab long tatok lo people respect those who respect themselves muni datum amithang atum kache respect atum hansi bang kadu ita respect di agi itum yung si Opora puji krong dun, sudah tu dia lagi cok tu cuma nang respect belo. La si non ilitum akit hiat tu masih tak ba ilitum pan masih tak cok pada personally hipu nang yalam kabelo. Atima non ilitum non APHL silong ke dokrom atu manta. Ilitum ta la mikir opora pun ku koi itum ta cedan hek tidak lagi no anta. Non lama bang itum ningge bom lo. Non ke itum lupen government fund pun isla udet Pia ko hala akita babang sini tung ribong atima oso ko sila por here po yung not so nikil long yi la long lok leti ke memorandum da tok thek the ji la masi buan ri kubong ri long lelang la sini li mata self respect ka pia por ko sini le mata imitang iman ke chipi thek kya po la masi ilitu kokora po sita ilitum dokli bisara Ako putu hadi kopia pun si itu self confidence kabinet lo self confidence pulote ini kalau ni tahun buaya asal kamat hadi ni tahun buat kabinet amat ini tu kacit dan jadi kacit song jadi dah hadi society lo assembly lo council lo parliament lo dah itu kacit song jadi hadi hiriju ason Ajah dengan minister pula teh pik lu adun dah mai la puan dah jeplan asamis bak kecian no minister adun ke sedap ha plain district bethe la pugali lage bang minister dum no dah ro so dah lu chok bihai ili dum bange minister lu pula teh pik lu adun ke lam ninggi nang ni puan dah mata adun tu ni batai si railway minister hala Rajen Bohai alam lipan lam ningge lo mati tu akit tiar lagi tiar mak dojo ningge nang nelu kuli panas kudu nele mata tu it lo pat ni tu kai dah ningge bom no minister no ke amasi ni ningge tu pada dasar tapi asal alam lo kulo hala arlenge the kuah bangta je an minister no ke jata ningge dia nai kudi ni panoma kat rong lagi self confidence ka dia pon nele bang self confidence do ko ningge ai jata no la pu kan ningge dah hala hojaya long karbia tuam pan long le ciri ke thom neli sil nogang ke do uno neli long le ke pitikang do karbi hostel ki kim ya pan kalau masuk long le la amasi hostel kim nanti pura rajen ko haya ke hai ke alam su abud railway minister la se hala chai buk sang su kia no hoki da amane arling ke tie tu ni pan ningge nang nelu Maksudnya ni memang tinggi berat, ada self confidence kau yang portal. Along itu bukan nilai sini lo confident lo nilai apa mana nilai tinggi tu naik lo. Nasi kacini ne apa? Hello self confidence kau alam atepi. Aprahut ini tu mana? Ohomia tu dah ini tu mangi puba kecil tu nak. Ramayan no, Karbia tu ke Ramayan along kita Bali asomar. Bali bukan anu pergi lagi hero tak ke? Kalau lagi ini tu, cekroi tu dia ason hela seperti amat. Atemai itu kali bujuk kudung dia dah mati. Ni tu bihe kota golpo story nak tan ke Karbi. Akesar tu. Ha Bali pentikring ha ingune pat. Ci apke kai bune ke mana tan masih ada Bali ke Karbia apusar lo ajang dengan tok tu dia apa nak bilang masih ini tu protes dulu dia dah solang la pena job ini tu self respect cepa big lo ateke Bali ke hero tai ko bina ke munit kali lagi Sampai binian ini itu akhirnya menduklik. Doklik non nanta Bali ke itu mah arejo kali itu pusar kali bukan potong ong ilan non nanta. Doklik tu awal tu kira orang ke bini, jongsi Bali Sumar, jongsi tu tak accept
hero semua hero somar lagi ya punya angge hero somar pulo de hero jontu kena ki pupar alam ke lilo de ni liamat le hero somar mulai neli cekrong de ram neli cabinet minister manun sudah seta hala bang cabinet minister tum kang ni angge bang arna masomar pusi ke cipu mentidi populo manta hala tu pupu bhagwan pemadia hala tu cipu arling ke thi bhagwan munit binong ke pu ayah ni dia सब खेरो असुत तो दुन चिम बुके तेरा में नहीं लाभ नहीं ये तो नहीं है जी मुझे लगे अंगे ये दिन ना अंधा प्रोटेस्ट दिला ना सोना नसी लांचो तकलीला रामायण फुर्किमो फुर्किमो रामायण रामायण फुर्किमो काली लगे माने हिस्ट्री काली लगे अनिंग के री पेन kapin coba temu gua mati. Imagination tu Ramayana no kata. मैं महाभारत नो कल पहले कता. Aning kiri pen kapin coba temu gua lagi history kali. Ceplang pri are munitum ring ak presiden ceplang tu kali. Komandi aning kiri pen karbiatum akan hero atai puasoma tu. Ningje det lapen top det anta ini tum dokli. Lapen ajo ini tum aman available lason thak atau mo pen karbiatum pan kapang day asai claim ke claim do lason pen si ini tum apan mikir okora bu epace thang le ni gama tha ting ba nang itu mentan mangi puhur lo ini itu cetak don de cipu don de lawati itu mikir okora puta dodun ti non inkan proxy cap da plane to app no plan da dong lah berarti lo mat kamai kap itu bakal apa nusa kamai kap puta la ya kamai kap pulang ya kamai kap devi puga bede kamai kap devi o karjang itu pet bamun pile thang pe hapi dang bonglen na do try ko lale da kamai kap cuma lam la ke sekarang ini ada langsung pilih temu ke tamtak pada pilih kalau langsung dia cerai dan oh bang bamun tu cerai deh bagai ada dak start itu mana sorma tu saya set ada nili tahu di chairman lo ada tingkat ini nili kamakha chairman lo kan nili DC itu lah si ini lah salam bagai saat itu di si hal langsung dia mau itu arling itu pan tu nili sini ke 1931 census ke Karbiatum Guwahati kalau sebagai town lah Guwahati town lah area lo 63% mana bang haru mulu bang kompen bang trok ke bracket home ke karti sai sih lah bang so lah si hala kame long ta karbi pen cuma tu si karti ya hai ada ke 63% kalau amul dopi ini yang ini dah masuk dia no kan non ke aphan kali 2% bakal doma viman non ke bang parong mong kan bang ini dah dulu ni avel ni non ke lapuan non ne kang dai kere me sita lata ni 63 bang parong mong kan thom proker ra thom avi det hadi 1931 lo mati di angen non kuan lo 70 hala po bang 90 years 90 years ang bong itu 2% ang suntuk po bang ba 2-3% ba 5% ang suntuk po bang laki mata memiala amuni tum kiat lo ma umemilo kiat ande ko pyo si kiat lo akar kiat lo o charju memilo aku yang si kikera lalu kaget wande pula lo kikal ya lah bang charju memilo pisang nama dim tu ni okay sangga medin ko ane ki ong sekarang ini ada itu pisang nama dim tu ada lo Talan. pakai lo Karbia tu pandu dari pandu punya karbia alam ti lagi ke pandam adu pokoknya pandu pulo amar bang bamun tu bang lo agor ko nang selam le lo pando katung hadak sinagi sang pule lo lang nang cinglu pule lo amar pando pen pandu punya pokok lo amar nang pando pen pandu punya ye plan sila Mahabharata agor ko lo badi lagi ay Mahabharata ki lagi
Ako ang imagination boleh lo halata. Aning kiriben sa kapincong ato story ko gati. Dan ni kana hokali. Ako kali ni lang na ng singlu teksi dedi ako kali ang ulit ke. Di. Lalu yo lambang eh kali magalang di. Setelah kira ini. Setelah sekolah itu kroidun net pero masih itu man ke bangai mikir orang pencong deh laki kroidun apa del ni kamatan. Oh, langsung kan aja sih Tuhan mikir kurang nak pulang. Galang lah itu man nak pulang apa ni dia bangke nak kupo kan di. Bang nang pupo, bang ke cia so ke. Seta ili ko pe bolo ke si kroidun de ke dudung ti. Lawang si alam ke ti. Urusan betul itu nunggu cingkiran mau menang. Benangan asongjat itu MP itu sih tumpin ya sekali. Delhiar speed tampen. MP ka putha. Nirmona ni pakar yang gelang dengan cisong selang. Usia alam itu. Selang so alam putha menurut mungkin opinion itu. Ili tu mahok lo. Nili si. Kalau pilihan lama kira lah. Demokrasi orang tengah kalau kan deh. Elected member itu sih dalam versi hemprek yang ajar isu no alang kunci tanam nanti. Yang sih elected member kali ini natung dalam versi kami. Hemprek kapret kaya isu tak tanam versi. Unavailable je. Elected member kali itu yang sih dalam versi. Memang tidak bisa kami bab ini kaya apa isu bisa kami nanti kita tanam bisa kami itu tuh mempan alang tuh respon dalam message mau available nanti. Lah Yang mungkin kan. Kau kita sama tu. Mungkin itu kan ke. Cuma saya kan dia loh. Tapi kamu tahu. Demokrasi besar kan. Kamu nonton. Lasi. Mama. Ini kelong. Kira ya bangku. Tapi rat kangwai bangku. Kalau so bangku sih. Ini berdampak cengkok. Hadap kehan dampen cenglok parliament long puno ada MLA tak assembly long puno kehan dam puno kalau sobat musi hangun jadi besar ada kok galang. Demokrasi tengah. oh demokrasi tengah oh kemana bang kudu tidak bunai ngomong mereka dah ngomong ada kehan dam bangke lagi so rodam becak ji nang bos Galang emang. asih Yang sih lah election kan itu kali ini akan terus kami. Yang sih kehandapan kan long lagi kulong di PDR ni kan prosedur apa yang tengah apa tengah. Jadi so kita pernah so terus kami handam pilo sampai ni hari ini pelong lagi. Ni mudah sampai pilo pasti tu marjulo abu lo pasti tu marjulo. itu ndak sosial media tengok bom lo Allah kita tentang okan kita akan karena tudam lo pabjir tang kunane amit gitu kunane kan lo aja sih itu tuh lo ini deh Orang sih masih kalau soal apa besar kan bingungan besar. Ini memang kali ini untuk kehan nanti ada juga nanti. Lah kan ke kopi porsi itu memorandum mengantar ke pidam dede. Neli Phanabang Jongjong ke panang itu mantalo. Jakasa lo nangi dudun tanah tu anke. Nangi tu ta jakas alam sodi jakas ketikroy to mesela. Jakas ke neli ke jakas munik ke kali. Setelah dak sini dari dudun lo. Jakas kapincong ke Agos ke thom arni body. Agos ke thom. July 31 si make ke pin ni ceplang lo gadi. La si Agos ke thom arni si pai ke thom arni si Jakas kapincong. La so ke neli dak politics ku nang ludun pe memela. Neli hat buhati si de. Latum dak Jakas kapincong ani sian paper long tok le. Jakas kapincong ta lalo pipir ta lalo boleh kita kapincong ni neli gali la tu ke neli phanang ke handphone ke September siklu la ha Delhi dam podok dok Agos si kapincong apa ama si September siklu si Delhi dam September siklu ke dam September kriniar ni lo ne pilone ke dam non celano de teknologi Agos kontrol Delhi kalau sebab si kita ama cetak link sana lile kapincong tu ni kali ada kasar baru
labang lam ke o e ni le ka pen chong tu ta la ta chok se ta hala ja ka sa long ni tum non ni tum ko pia ko si memorandum ki pidam pangkreme ma ko bang APHL se ba athema APHL se pan ke ni pan ba ni tum APHL se long ke do tu ma ja ka sa long ke do tum sai se lo ala so ko ili tum ja ka sa long pi lo ke se plan hala da Jaka salong keciptaan tak ating sipi non anta hala bang suang tun si itu APHL si itu iklim hala bang suang tun itu non iklim ke lama si ang tun lo hojo amat amben la ka presida ang tun lo 2015 aningkan surihini ra grade 4 aningkan April Jangmi ajiklo sir cap arni nili to pan ako na hang tu lelo like a third time or pong no third time no ne fourth time no nelo ni to man nga hang hala so Assam government ato lapen central government dum da full strength hala tum gewan lapen labang sor ni hala Oshoka hotel long si kasi wai alam do aprang ka Oshoka hotel long si tin wai ama si Oshoka hotel long si wai lo bagi keprajit tim malong si itu meeting gitu ya long tu amat Shombu Singh Joint Secretary Home Ministry abang nang leader job nang leader ke ha bagi ini apa nang lelo ni tu man nang tu an le curong no masih ni tu man an pe curong mat ni tu an cudet dan si alang lima lo nang ke than lo ni minister Home Minister pen kacing wai masih ke dia lo Home Minister pan kacing wai long ke jaka satu pan kopi lo ma final ki pudung po walam sala tu kacing wai apa sih Shombu Singh ni tu meeting ke ceng ke nama ni liga Shombu Singh adung sih tu lo po ni litum jaka tumbang po kada malam sorni ni lo Bijoy Teron ke chief convener lo lapen a chairman abang lo laki Korsing Teron lo lapen Viresor Hanse lo alang lite convener lo lapen Nono Hanse ni litum pang Korsing kita amat kicing penamasi kala Shombu Singh orang itu nang tum hanke lanon ke do BJP sarkar ke nang tum hanke autonomous state ke nang pipik guyo nang kudutik amat along so pi aku putu mungkin non ni yang si nang pipik pun nang kudun tip lo te nang tu ada dam le po an ke puri dam le po la si nang pipik boleh ke putip di berseka government dum si pupo mulai ya serta government ka me thang le ta me thang le bang jing wai asina ning ye la pa ye ama sin ni li pudun le nang the IAS officer sa nang the constitutional law si kroi and then nang constitution law 244E hadak do autonomous state nang pinai nang autonomous state abiru constitution abiru thege nang ningje no pune gudundo la puyo nang son ye ningje kertan sa athema constitution law sigitu nang constitution ye nang arkan no daki pulayo Kalau bila nak kasar, angela so sita hedi na putu hedi la puho je than ling sita bu bang nang pudun kloi ni tu khera kuduk le na pudun la pohelo nang tu malong munit awe kuyo nang tu malong followers awe ni tu chini la pen ke nang tu public mandate awe kuyo public atung le nang tu phanang ka select takali athema nang tu election da thur khela la kuyo nai pu nang tu election thur no la pen che pe hai no hai det le de cingkina punya cik an punya hai det de cingkina tema itu ni demokratik ada punya na punya lain cingki olo asam na ding klui ke cingki ama se cingki open hak ijut ke la pulo alang ni na putu ni nang tumpen inut pen nang cingki tu puni lipan senang ejong aman ni lipudun lo ni inut bet nang cingki kesar jong he seta bang ke thong ke tu nai la non ni tu teron na sang ho bang ni ni an ke tu nai ni tu bang ke thong bang tu ko pie nang sing ki joy yi lang ku ki ko ma si nang sing ki joy yi lang ate ni tu bang ke thong bang tu ko ku yo
amat si ni tu dah ikut cewang turun lo amat an ke April lah konsol ciklu tak ingkoi rahinier ni nilitung dam tu jingwai dam tu la so bangke la ke som hosing ni dulu alang li office alam ada tanang li tu cetok eta ni April ingkoi rahinier ni la so ciklu 2015 amat si som hosing nang kipu la sono nang tu Oisa ning hang ling pon da me pudi nang tu ko anu he pon ni ponot amate nang tu ing tang rat a political national party pen che lang dun ra nang tu election ke pe hai no sita aya nang tu topi ma nang gi nang pipo pada autonomous state ke nang pipi ko ya nang ki nang pudun ki le amasi neli tak projung de lo kan api ke labang ini tu kan nak projung de lo ni tu pakai tom tak projung de lo ni tu pulo kalisa minimum ke autonomous state nang pinai nang tu autonomous state nang pipe onde separate state nang itu lok de metro onchor ni tu ke putih pula sekarang non ke la pupe de lo sta autonomous state ke la ke minimum ni tu ke ha sini dulu je la pehelo amasi la sor ni ta cheton de jalo kalau tungi puge poisan ning hangalin pono election je pe hai no angya na tu claim non mane autonomous state ke hange de no po bang he je pa ja thana le la pu amasi la ang sini tu bang thuruk mane delhi pen bang mela amasi inquiry ra ke thom nili pu de Udika pena bang tu ko omat pena ingkoi dari pemarni ni litung dam dulu. Aman ni litu Ojoy Kanojia director along si Ministry of Home Affairs director in charge of Northeast alangli indexing ni from lo. Aman la Kanojia bang hal som busing along dam lo alangli bang berek le. Ni tu ing hong bom wang cái đó cái vàng đó happy vàng đó thì anh ngang chỉ suy vàng cái này phần đó sar của sini aku ada mana ni senior officer apa jahat lah alam park ke masih ni wan sar của sini kalau sar ni ke sar pada nak pilih tu ke akam beda tu ke kacing kiji dia nak tu main kiji akam beda tu ke dia masih akam beda lo sita populos ante ho ni tu jathan aling sita Kiren Rijiju minister pengen hidup singki dekang lah, kuyo. Dam dia pun hidup singki dekang lah. Masih alam ni, ojo pakai minister pengen jok te singki ke, pula tak nak tak deh. Jok te singki ke, dia minister pengen. Singki kami pula. Amat alam ni telefon cian jok lo. Amat Kiren Rijiju pakai hai minister. Alam ni PA pan arjulo. Minister bang rumah be. Oh minister ka airport damen tu hawa Arunachal Pradesh ke sedang tu. Aman itu cingki tikang long le dia tu. Mau pilih cingki anak dia minister kan tu dah. Mana ke cingki jom lah official kali lu kan pergi talks kali lu lah punya. Lah punya lu. Alam lu. Amat pelang ke lah sungguh sih nak hai. Naik mungkin dia tu mungkin kalau nanti election hadiah lah. pen gitu cip hai atum si Hadiah lah. hadiah laki hai ta atum si handam nanti Handam ni. lalu punung dia ID lupo. Kalang lu. That means non political party itu ke handam si tame di handam ujung. Jom lu lagi. Upload ke sekolah macam. Apa lah kalang. Lagi demokrasi Election je behai na lah. demokrasi orang tinggal. Kalau naik pudun tu, lah si non itu APHL siapa bangke? Election hai heti ke dalam nelu pun itu sini dia tu. Lalu ya. Kalau election hai heti ke, kalau orang nak pudun dia tu, Nang hamdak. nang thanun dak ke. Anji hala ke, nang thanun jom kali lu ke lah political science kita belum sikit tahu lah ke. Lah tu ke aku lah law of election lah long sikit tahu belum ke. Lagi aron belum sikit tahu belum ke. Political science kita belum. Election kita belum, demokrasi alam along sih lagi toxic lagi. Lasi demokrasi ke for the people, by the people, of the people. To Abraham Lincoln kan injil lah hello. By the people, mana muni katu si election ke hai tu si claim na ko lapen
for the people munit atom fancy claim nan po lapen of the people lake munit atom fan le puya ili to non ke do ma sarkar ke la sin la non ke do ma sarkar aten si ili to ke kroy nan po ke claim nan po la sin ni di memorandum ta non mata pidam de athema na pudun et lo lage la am thun lo nge de jakas lo ni tu pi mai claim te kan la am thun lo ke ne lidak bang det ben jakas chairman ban ta lo pi tu pe me Nalai ni pulau dan laken deh, itu ke election hai nanti kolam department, jakas tu mangke election turna ni puya, turna ni pucip lah tu mangke, election turna ni pulau deh, hala demokrasi aron benda kalilo, election aron benda kalilo, lapen constitution ting benda kalilo lah mangke, akhirnya autonomous state ke hang ke lagi constitution alam ke lagi. Demokrasi alam, konstitusi alam itu mah rights alam lagi konstitusi 6 para 20 basically pusi article 244 alam konstitusi nung dengan top lagi. Ane konstitusi nanti klaim nang po lama sini tungge ili tung APHRC atau mangke juta ke petang lo kacari tekan tang lo bang anu net lo anda batai aku kayak lapor saya cukup dam dia kam tahu dia lo. Kilu juga kan? Kilu aja petlang ram cok ada. Election high dia na lain alam mangke. Macam sumbusin lagi high sistem kan cini ya pasti. Kalau Malaysia orang ting nasi, kalau orang ting orang tang. Aprang APHRC hut. Autonomous hill state ke hang hut. Kalau bang suhut bang election high lah ke. November krisis ke arni. 1966 baru krisis kebra trokaningka November ciklu krisis kebarni Indira Gandhi Prime Minister delegation APHRC delegation nofanang dulu kalau sebut APHRC itu ni election turun dia jip boycott dah jip ya lama sih kecing kidam final cingkidam lo election nangge lelo 1967 ke election doji non November ciklo lo itu naik pun itu ke la hill state nang pimpin itu election nang turun dik puyo itu boycott dah jip udam ke amat Indira Gandhi pilo naik pun nili layu ya sini jun ya tege nili longsodar Qatar dalam delegation lo member ada lama si alang li sinak kan pemi lo ketok penda non of ketok penda tu alang li pul ko hello Indira Gandhi pu lagi itu mandat ke demokrasi pina democratic rule kan si itu claim nanti lapor nanti election turun ta nanti procession kita dah ding o theo o dah itu sini lo rally ke bi dah theo o dah nak sini lo setelah rally ke bi lalu ke nanti election ben kali na election ben aja bilang ha election ben yang si aku lagi doa nanti nanti pan vote nang pira nang pehai ya pula deh lagi nang tu malam ke itu maju po buyo jingkia nang angki buyo lapo si opinion ke itu claim po udah opinion udah aning ke the aning nang pe the dundu ala bang sorry November 1966 aning kan nang aning nang pe the dundu lama si election je dan no bang sir ke Kiturdun anatu Garo Hills pen Khasi Hills pen Kiturdun anatu APHRC itu highlight. Avot ke aprang apar long muncul. Lapan la 67 an ke mizo dombang ke hada ground kopel. Hala dombang independence ke lagi. Amasi mizo dombang ke hala ke nang turdun sita asal kaprek lah dombang ke. Election ta doni dia doni pilih hala dombang ke. Ini tu karbia dombang ke bang ini dah lapen North Qatar Hills pe inut banget hong ta ili tu banget remdun dia le mane rat atau autonomous hill state nang ni kuturong la election la election kan si vote ki kan si hill state nang ni tu kudun dia la pe la posi ili tu ngai ha pi ke la si ai hala alam ke du ulah di hala 1970 dengan 69 dengan ili tu man autonomous hill state nang pidel lo Meghalaya tu kamen non tinggi autonomous hill state nang pidel lo ke ili tu man nang pidel lo so tu abu nang pirapen tu ili tu man ta
Nanti pijat apa sih? Ini tuh tak kevar long popularity. Jom kopinya bos tu ini pak long dukong si livar tinggi body. Tama beda ki livar tinggi dia. Son taksi autonomous state itu along dukong lo, lah si kevar long lo propente. 1970 thang si club 4 ni bo. Meeting dulu nanti ke autonomous state nang ne. Dukong lo ni. Ang election ke hai tu si nang ni bu. Ang non itu election ke hai dia tu si nang ni bu tu. Là jadi là si itu election si hai dia ra hala 1970 kan resolution ke em autonomous state na nepu a resolution itu si withdraw na lang abino ke si withdraw na itu election hai dia tu la so a resolution chok je a prostab chok je ku itu punah lang itu autonomous state nanti ku itu punah lah lan si itu hanan cik lagi somusing dan ini dia tentang lah si non itu APHLC itu auto memorandum no macam pidam dia ke lah itu pidam dah dan yang si poisa doran itu Delhi dah pun penting itu pidam dia lah tak saya alam bangge election idea na ada yang dulu itu lah kalangan nanti sir pilih kijut si aku suruh bang bukan aku nang itu kado yang namanya itu anak juga itu si aku suruh bang apa no India apur kimolong non political party itu embrek hang campaign long bersama India apur kimolong belum ni ke teklong lelang son ke nili teklong lelang atema Meghalaya ta APHLC tu election hide pen resign lock jadi ke hai tu resign lock jadi la autonomous hill state ke hang pen hill state autonomous kali hill state ke hang pen yok si nang pipen ni tu resign lock ye masih resign ke jadi ala election ke hai tu mata lanjut kali na non hala Telangana ke Union Minister, MP, MLA, Minister, Chief Minister, jumpa bang resign lah. Langsung Assam India government tu lah tuan separate state division. Itu kan video VVP lah. Election ke hari bom lo. Amat resign ke deh. Keklan ke deh. Lasi election ke hari cota cok jelas. Hala ke hai tu bang si mission na lah. Lalu ya lah bang. Enggak ada tu itu mana buku election just jelas kita list election kita hai dia tak buku kita hai na lah buku alam kita hancing lu ben kita akan no claim kita BJP long dun Congress long dun ben kita itu kita hai na lah lande itu claim nak kuat di lasan ke lah ke ningan proxy cable ke claim tak di ningan proxy cable lasan ke claim tak kita lah hok he pensi election na siapa hai pula te mohai tu dia datang nak claim ada dia labang ke non BJP dong claim punya dia loh alam ni lah hello non bilang ada non political organization umatnya lah India berkimong nanti yang mereka yang malong lah bela ada long bela ni teklong lela rumah sama kan ada long lah itu kan cuma satu lah kuanta cuma India demokrasi boleh demokrasi kalau nanti masih dan nampak lah kali dulu Jepang dulu masih nanti pinung ke lakuan ke kong nanti masih pinung lakuan sok solong sedang dulu masa jaga hat tapi masih amai pun alam ini kan asal juga mau start ini itu lakuan sok solong sedang kita coba tapi setelah kasih aku orang sama lebih setengah kalau dari bisa asal juga mau start ini lakuan sok solong sedang kita buat alam ini baru orang berjalan karena masih ini dengan sama pihak kita sendiri alam ini kan asal juga mau start ini kalau dengan makasih lakuan sok solong